باش هەواڵی منی هێژا ئەم پرتووکە خۆی ڕفی هەفتادا وانایە خۆی هەشتا ji بەشی چارە. مژارە مە بناوی دجواکێدا بێمافی و مافدایی. گەلۆ بێمافی چییە و مافداین چییە؟ هەردوو دژبەری هەبن. مافداین ئەڤ وەکە شتێکی مافی خوا بسەر بخی مافی خوا بستێنی و بێمافیش خوا دژبەریە کەسێکی ماف نەدی بەس بستینێ لێت نەدی و ئەڤ لەسەر ئەنداما تێ وەکت بێتێ بکارئانی و لەسەر دەولەتە و دەولەتێ دەستلادار و لەسەر جواکاژی تێ بکارئانی. ئەم کارم بێمافی هەر مرۆڤی دوارێ هەزردا بەرپرسیاریدا تەبگەر و خۆفێرکردنێدا هەیە. مافی هەر مرۆڤەکی ئەم کارم بێمافێمە هەیە دە خوێندنێدا فێرکردنێدا دجلو بەرگادا خواردنێدا بە خواردنێدا دژیانەکە ئازادا لەسەر خاکا خوا بە زمانی خوا بچاندا خوا ئەv ji mafê me ye ku em jiyan bikin li ser rûyê vê erdê û ji mafê her mirovekî heye her çandekê her netewekê heye ku mafê xwe van mafê xwe gomerêz kirî bistînê. Lê pêşmuqabilê wî ya pêşberî wî jî dibe ku em mafê xeyrî xwe jî bidin wan ne tenê em mafê xwe bixwazin yan daxwaza mafê xwe bikin û em mafê xeyrî xwe ji bîr bikin yan jî wenda bikin. Niha gelek maf hatina wendakirin binavê mafê yan jî zagonê mirovahiyê evê got mirov diparêzin ya mafên weket bê zagonê vê mafî diparêzin. Binavê vê va mafa gelek maf hatina xwarin û hatina wendakirin. Em karin weke mînakekê ji wir bêjin em bê çawa mafê maf tê xwarin weke niha mînak em dibistanê de. Niha di dema me de dibistan wexta me bi erebî dixwend li Cemrê cîmê weke dibê zagoneka hebû ku yanî biryar bwar hebû ku mexin. Dema ku malbatê çûbana ev tiştî ne qebûl nekirbana mafê malbatê nebû herê bêjî bê çima hûn zarokê me dixin ji ber got zagoneka wa hebû ev tiştî ev biryara hat parast. Lê dema ku mafê zaroka wilo dihata xwarin û ne ji mafê malbatê bû jî li hemberî vê zagonê derkeve li hemberî ji ber got dihata parastin ev mamostê hay ku ev lêdana kartanî dihata parastin vê zagona ku dewletê li gorî berjewendiyê xwe derxistî. Mirovên xwedî çand û sinc xwedî wijdanê mirov bûnê dikarin wateyê bidin mafê mirova û civakê jî biparêzin. Dema çînayetî derkete holê mirov mafên xwe yên mirovahî û xwezayî wenda dike. Ev çînatî kengî derketiya em karin bê ev çînayetiya got kete nava civakê de desthiladara rehat çînayetî û ciyana hevbeşî ciyana xwezayî berê ku yek bû ku alîkarî tê de hebû wekhevî tê de hebû ev jiyana hata wendakirin û hata mandalkirin beriya çînayetiyê bi şamana. Şamana me gotawe civaka xwezayî diberê li civaka xwezayî civakeka wekhevî bû. Em karin hawilo civaka xwezayî binivîsênin li ser depê civaka xwezayî me ku wek em bê alîkarî tê de hebû em karin bê wekhevî tê de hebû em karin bê piştgirtî tê de hebû em civakeka dadwerî bû civakeka azad bû civakeka gelekî weket bê wekhevî tê de hebû civakeka azad bû. Dema ku çînayetî derket şamana bixwere anî şamana çînayetî çêkir ev civaka wekhev keda jindayîkê bû keda vê jindayîkê hate dizî keda jinê hate dizî şamana civak xiste qat xwe kirine qiral xudan ev şaman bûn xwe kirine qiral xudan xwe xistine cihê rêveberiya pîroz de û bi destekî ji hesin artêşa xwe çêkirin yan jî fermandarê xwe çêkirin artêşeke gelkî bihêz çêkirin xistine destê xwe û pê civakê kole bike û bixê weket bê kole bike û ji xwe re çi biryara daxî li ser vê va civa vê miletî bikar bînî va qata siyam ya kola derxist û zagonê xwe li ser bikar anî ji keda jindayîkê hate dizîn û ev qa kedawê hate dizîn û li ser rûnişt ev şaman ji wê demê ve çînayetî derket dema 5000 sal dema şaristanî derket şamana ev çînayetî bixwar anî keda dayîkê hate dizîn û li ser va nirxên civakî rûnişt
و جواک جب دور خستن جواک خستنا کولا جواک وقت بیجی خسته بن دست خدا به دست کی جستن و به توندی نزیکی و جواکی بو ام کارن به ام مافی مروان دوی دمیدا وندا بو مافی مروان حتی روجام ایرو دجی مگوتا و دما شامانا دا درکت 5000 سال و شارستانی درکتن ایدی دستلادار دولت آجی درکتن اب دولتی ها چاو وکن ها ام میناکا که بیجن ام به ترکی لسر پیمانه مافی زاروکا امضا کریت ناف دولت آدا لیدما ایریشی سری کانی کرو ایریشی عفرین کر قی زاروک ما نداب شرده بون قی ملت زاروک نواده نبون مافی مروفا نبون کو با زاروک مافی وای کو امضا کرنه نبون کو با زاروکا به پاریزن اب زاروک هات نکشتن اب زاروک هات نکوچ برکرین اب زاروک جو خواندن خو پرورده خو مان قی چا وکا دموکراسیا و کا وکاویا و کا اب وقت بیجن کو سروا پیمانه وازاگونه مافی زاروکا امضا کری کانی تطبیقاوی کانی چیکاکو قي نلبر شعبي دولة حمكا بوكا ديمقراطية جو بيد باكن أبجي ما في زاروكا هذا خوار ما في زاروكا وندابو ما في زاروكا ما في مروباجي نتني ما في زاروكا ما في جني ما في أب زلامين هاي بثمانية واي مزن عرا وهات ويران كرن مال وملكي وهات شو حمكو جبربون حمكو جبركو دستلاديا داريا خوا وكل دشي ملتي كرد بكي وأب ملتي كرد نجهي آزاتيا خوا نجهي زماني خوا نجهي چاندا خوا هو آوانكي اللي بروي ما في ما هات خوارن ووقت بي ما في زاروكا هات خوارن ما في جنا هات خوارن أبجي دستلاداريا نوا ما قويا شامانا ما بحساوا كرج بريدا وقتا چي نادي تيبو وحتى رجاما إيرو وكما ميناغو دولة تركو إيريشيكو سر كردا بطال ناكي ما أباني برجع وجبر قدامي نزيك بيا البيرا وحمكايا البرجع بي وحمكا هاتا وقت بي هاتا ديار كرن كوكي ما في زاروكات خوي ما في جنات خوي ما في مروفات خوي ووقت بي برنجكي ناب دولة هذا ناب شكابا ما في ملتي خودنا كما فادي كما في زاروكا دي كما في جنا كما في مروفاهية نا أفتش دماغو دكبي عالم لي كرديتي دا أفكسي هاد بيوكا شيركي شعبكي بيوكا غوركي و بخلقيت كبي ومروفات كبي أم كارن أم قالكي أم بقالي كرد جماع في خوا ببار دميني قالي جوهري بندس مايا وقالي جوهري جماع في خوا مايا ما في مروفا ما في جنا ما في زاروكا قالي كردا قالي كردجي بسالان جبوك وهبونا خوا وهارينا خوا بباريزي وما في خوا بدست بخي برد بما في وتشتغل لدجي وهاتيا كرن أفضل كرد خباب وكار وسرهلداني مزن قالكي كرناش ديرو كده كتبنا مكارم بيجن أم بي قالك شورت درباس ونسر مرة بلكي ون نزان بن جبرقو هي تمانية وبتوش كالي بلكي نها بابو كالي وزان بن و باش شورشي ما بين سلمان وكا شورشا محمودي حفيدي شورشا سيد رضا قاضي محمد أف شورشي ما يقو سرهلداني بي كم دو حتى رجاما وكا إيرو أم برخداني دنا أم سرهلدانا دنا لهمبريجو أم ما في خبستين أم سر كان داخل سر سنجو أخلاقي خوا لسر زماني خوا أم كارو خباتي هري مزن ديكن زمان وكان وهمو تيبت مندية مروفان دستي قالي كرد هاتنا دور خستن أف قالي كرد نهات يبجراندو نهات يقبول كرن نب زماني خوا نب كان داخل ما في خوي جياني تجاري نهات يقبول كرن لي أم وكا جواك أم وكا أندامي جواكي أم وكا ملات أم وكا كسي برخدير بل برخدايا وحتى وكا رجائيرو أم دخوازن بكنا ما في خوا ولسر بيا بسكنا وولاتي خوجي بباريزن وكنا حمولا وكنا ولاتي جيهاني أم خوا بباريزن وأم بجلو برقي خوا بزماني خونا أم تاني شملتكي بندس بي أم خيرجي خوازن أم خوازن أوجي أم آليكارية بدنويجي كو أوجي ما في خوا بخوا بستيني أوجي بقهي ما في خوا زماني خوا چاندا خوا ديروكا خوا لي دبي چاوا أم في قاسي بباريزن وأم بستين بقهنا ما في خوا دبي أم زانيني برفرح ديروكا خوا دا زماني خوا دا چاندا خوا دا كيفن شوبي خوا دا
بەگەرن و ئەم زانبن ئەم فێر ببن ئەم فێری وڵاتی خۆ ببن فێری زانەبوون ئەردەنگاریاوێ چ دوی وڵاتی مدە هەیە چی خێر و بێرێت دوی وڵاتی دەهەنا چی ئەم vê tiştî dîroka xwe baş nas bikin tevneşopiyê xwe baş nas bikin çanda xwe û zimanê xwe baş nas bikin da em karin mafê xwe bixwazin û bistêrin û pêş jî bixin li vir hevalê me ez karim bê parastina mafên gelê Kurd di va roja de tê ber çar em karin em bê em berxwedanê dena em hetan hat berxwedanê dena dema şoreşa Sûriyê dest pê kiriya em digihina em dixwazin bigihina mafê xwe em dixwazin li ser piya bisekinin civaka xwe bi pêş bixin û zarokê xwe jî bi zimanê xwe û çanda xwe fêr bikin em niha em ê ên beşa duyem ji waneya xwe bi keda xwe jiyan ev mijar û ev weket bê mijara bi keda xwe jiyan em karin weke rengekî em bê ji çavkaniyê berê be ji keda berê be keda jinê keda civaka xwezayî çawa ke didan û çawa yanî cudahî nebû wek hevî hebû û hemî bi hev re alîkar bûn çi reng bana çi ziman bana çi çand bana ke didan û ev ket pîroz didîtin bi taybet jin gelek ket kiriya û ev bi kedê re mirov jî pîroz bê û ket jî dihata duwê demê de ket dihata pîrozkirin ji ber ku xwe domdariya xwe vê kedê de dîtin wexta kedê bikê tu helberîna çê dikê wexta kedê bê tu jiyana xwe buwate dikê wexta tu kedê bidê tu derdora xwe jî karê alîkariyê bidê derdora xwe jî di nava hemû şêwayan jiyanê de maf û erkên xwe pêk bînê pergalên hey bi diziya keda mirovan xwe hêz dikên ha di roja me îro de ser keda mirova keda dayîna mirova ku dikin pergal xwe ser ava dike weke niha em karin bêjin em bê ser pergala kapitalizmê pergala weke niha ev kapitalizm بگو دما شامانا ده حتی دمان ها دما شامانا ده کم بگو کدا جنی هاتا دزین کدا دایکی هاتا دزین حتی روجامای ای روجی به وکا مگو کوله او کوله داری چه بو بگو آغاتی چه بو کپیتالیزم درکتا هولی اف کپیتالیزم جی وکا شامانی بریا سر کدا مروفا خو آوا کریا پرگالا خو روشتان دیا کدا مروفا ددزا او پرگالا خو لسر آوا کریا لو ما امکان به مروف و جواکی کو جکده و نرخ مروفاهی هاتنا دور خستن بر به هلوشاندنی و دچن دوی ام لکدا خو خودی درکبن ام خو جبن خدمت آوا کسی دستلادار درخن و ام کدا خو خودی درکبن و ام وی کدا خو پیش بخن مروف این کو دیروک چاند و سنجی خو نزانبه نکاری خو ناس بکی مروف این کو خو ناس نکی نکاری مافی خوشی بخوازی و دمه نکاری جبو مافی خوشی و جبو مافی جواکا خوشی چه تکوشینی بکی و وقت به خال سر بیا بگیری و جواکا خوشی رزگار بکی. دیرو که مروفاهیه ده هر دم کت پیروز هاتیه دیتن و کما ام آخوین و مروف جی به کدی هاتا پیروز کرن. دما کو پرگالا دستلاداران دست پیکر و خو آوا کر لسر به کدی وقت به جداهیه که گله کی مازن خستنا و جواکی ده وقت به کداوا هاتا دزین و خال سر به کدی زاگونی خود درخستن لگوری چه لگوری برجواندی خو اف زاگونی ها درخستن و کداوی و اندام واجواکا کپیتالیزمی اف و دسلادارا اف کد هاتا دزین و خال سر آواکه چاواد وی ام خوارزگار بکن جه و دسلاداران و جبین دستی وادر کبن و ام خسر وار بکن وی ام کدا خو خودی در کبن کدا در دورا خو خودی در کبن و رگزی خوی و نرخ جواکی بری وگرن د جواکی و دوی جواکی دا ام ریزداری و حسکرنی بدنا وی کدی تاکو ام سر بکبن و ام خو پیش بخن و جواکا خوی خوزایی بنگهی وگرن وکن هاکو وکم اینا که کبچوچه که سر دیسم بگرنه کدا دایی که و کدا کو دایی که دایا وکم روین گو بخواز بی خو تیر بکی چاوا چکر حتا خو تیر بکی ام بگرها دایی که وقتا کو دما گو چاندنی کر وف چاندنیا ها گنم چیکر وقتا گنم چیکر نان چیکر وقتا نان چیکر ما خو تیر کر اف بکدا اف بگرها بو که نرخ کجواکی ها دایی که وکبو وک نرخ جواکی ها تدیتن اف کدا ها چاوا ما وکم اینا که مینا که خو تیر کرنه جنان ما پیروز دید و مخسته نرخ جواکی یه کو دایی که جمارا پیش خستی
مرۆڤین بەهێز و کەد خوا دەکارێت پێش بکەوی لەسەر کەدا کەسێن تجاری نکارێت خوا پێش بکەی ئەنها دەوڵەتێ دەربە پێشبوونا پێشکەتنا بۆ تەکنۆلۆژی پێشخستنە پێشکەتنا زانستێن هەر مریدا بۆ پێشخستنە زانەبوونە دفرۆشنەما نادنەما خێرا خوا نادنەما ئەف تشتێک لێ دوێ ئەم خوا شمەندیا خوا لە خوێندنێ وەگەرن پەروەردەی وەگەرن لە زانستێ جور بجور وەگەرن تاکو ئەمشی خوا بگهێنە بێ پێشکەتنا و ئەو گهانێدا بيك أم غير خوجي يعني ما في غير خوجي مثلا ما في غير خوجي أم وادور مثلا أم لجوري هذا خوا لجوري شمنديا خوا دبي أم خوا بباريزن ج كذا دسلادارا وأم خوش بندستي وادركن كذا خوا بجرين وأم خوا جواك خوجي سركفتي بكن بجهن جواكي بيشكتي ولسر جواك خوا كبي هر نرخين جواكي جي بگرن هر زانستي جور بجور ام بگرن و ام جواك خوا لسر بياراكن و خوا جواكي خوجي و اندامي خوجي مروي خوجي بيش بخن لفر درسامه بداويد بي از بيبي ما وندمينن بخير و خوشيد خوندكاري مني جا امين ها بردوام ما چارسركنا برسين خاندني كن ين گريداي مجارا جواكي دا بمافي و مافداين شخوا پرسیمە ڕووپەلا هەشتێ و چارایە پرسا یەکەم چت بێژێ دەبێ ئەنجامین کو مافێ جواکێ و مرۆڤان یەن خۆزایی ژ دەست تێن گرتن چنە ئەنجامی کو ماف جواکەمەی خۆزایی هاتە دەستگرتن چ بوو شەر و پەفچوون دەرخستنە پێش و دملەکی دیڤژی ji بۆ جواکێ بخۆڤە گرێدن زاگۆنێ دەولەتی دەرخستنە پێش ئەف بەرسڤا پرسامەی یەکەمە پرسا دووەم چت بێژێت بێ مرۆڤین کو دیرۆک چاند و سنجێ خوا نەناسا ڕەوشاوان چاوایە مرۆڤین کو دیرۆک چاند و سنجا خوا نەناسا نکارێ خوا بناسا مرۆڤین کو خوا نەناسن نکارن مافی خۆژی بزانن وێ دەمێ نکارن ji بۆ مافی خوا و ji بۆ مافên civaka خۆژی têkoşînê bikin پرسا سیەمین ڤالاهینە ڤالاهیە لەژێر داگرە ئا چ دبێژێ ئا دبێ مرۆڤên خودی چاند و سنج خودی ڤالاهیە ئەمکارن بێ وجدانê mirovbûnê ne xwedî wicdanê mirovbûnê ne dîkarin wateyê mafê mirovan û civakan bizanin û bi cih bînin ya ba çi dibêjê dibê di civaka xwezayî de jiyaneke valahî jiyaneke hevbeş hebûn û wekhevî ev jî valahiye wekhevî di jiyan diya cada çi dibêjê dibê di civaka xwezayî de her mirov li gorî hêza xwe tevî li ciyanê dibû ket dida valahî ket dida û xwedî mafên jiyaneke azad bûn xwedî mafên jiyaneke azad bû ya ça çi dibêjê dibê dewletên ku hatina valahî ava kirin ji bo pergala xwe bidin rûniştandin çand û sincê civakan lawaz kirin hevalê min li vir dawîbûna pirsêna xandinê tê ez bihêvîma we jê sûd girtibê û bimênin xêr û xweşiyê